Hawu kodwa mina ngiyamncoma-ke umama ukuthi-ke uma intshontsha phela efuna ukutshontsha ingane antshontshe eyakhe, ngoba kuba kubi phela ukuthi umuntu esentshontsha ingane yomuntu. Futhi le nto manje-ke izofundisa nabanye omama ukuthi sekuzoncipha nokulahlwa kwey'ngane, ukuthi umuntu angayilahli ingane engcono ayikidnephe. Nebandla kube kuhle ezweni into akidnephe ingane yakhe, ayidedele phela kuye esikoleni kodwa uma ibuya ntambama abuye ayikidnephe-ke. Eyi kodwa phela sengiqala ukukhathazeka manje, kwanyamalala u-24 million, kwanyamalala ingane, kwabuya ingane yodwa. Muphi u-24 million? Hhayi phela sekumele siwufune nawo ngoba phela sabonayo umuntu ogangayo. Sabe sabuka kude, nangu umuntu. Ngeke ufike ukwazi ukutshontsha ingane yakho, uhlule ngitshontsha u-24 million ongasiwo wakho. Hhayi nangu umuntu bengeke awuye ku-24 million angawazi entshontsha ingane yakhe. Hhayi awubuye nawo siyawufuna phela, sebonayo umuntu ogangayo. Hhayi umuntu ontshontsha nje emhlabeni. Yazi lo muntu sekufanele abe ney'bongo zokutshontsha, adunyiswe lo ngitshontshe kuthiwe akekho ongantshontsha njengawe, akekho ongakhwabanisa njengawe, uyisela wena wedwa, umkhonyovu wena wedwa, akekho ongafaniswa nawe. Akekho umuntu ontshontsha kanje. Yazi sengisaba ngisho nayo ingane lena, sengiqala uyisaba phela sufuzo liyadlulela. Kungenzeka vele ngane ikhule isibambe inkunzi into ongayazi. Hhayi ngithi mina amaphoyisa ayesunkumele nto ingane nayo ivalelwe kuse-early, ngoba phela asiphephile mhlawumbe siwumphakathi kule ngane uma ikhula.